Siyabingelela sanibonani. Nkosi yami angitholakala emafonini angikho ngikude ngoba nje wena mpumulo. Umuntu ungamdelele ngoba kusasa uzomdinga. Namhlanje la niyabona mos. Ngisemaputo eMozambique phansi le inyembane. Bengosiza abanye ngembukelo khona ekhaya. Ngalento abantu abathi nginayo. Nginayo impela. Mbukelo khona ekhaya akukho la ngafike khona masongibizile ngiyetheleka phakathi emzini wakho ngiphakathi manje eshayishaye sengichanga khona inyembane ngibile emva epithitif ngotabula phansi eSwazini ngiphume ekhaya kithi ngendlula ngishone phansi epithitif la ngifaka khona. Nkosi busise mbukelo khona ekhaya. Ngiyakhuleka ngimthandaza mangihambe onke lamaza still uNkulunkulu ngihamba la ngiyamthemba nabakithi ngiyabathemba buka phela. uNkulunkulu aphade ngibongela umbukelo khona ekhaya Jovandla mkhulu sabeka ngiyamkhuleka nje manje Nkosi amakhosi makathembele uNkulunkulu aphade konke ongela kufisile nakufuna kukhanya egqibela kuze phakade haleluya. Kusuke ukuthi angihleke ngiyeva ikhonto engizwako lapha emandle nami kunabantu ezobathinta ngesami isandla bavele baphile bakhululeke babone okukhulu ozowenzeka empilweni zabo babula bakhona emakhaya themba uNkulunkulu nibusiseke akekho umuntu okuvala nesithunywa sakho asipho uNkulunkulu okwakho ngokwakho njengami ngiyithemba mina indidi malambo sihamba nesibho ngikodi ubuye singawulala shada kasobhuza umntana enkosi Dlamini okunene mina ke lona umfulo ongasho umthandazi awusweni madoda ngibambe lapha ePitetife eMpumalanga nongidinga mbukelo khona ekhaya uyabhukana ufuna ukukhuluma nami sikhulume nangabe isikhwahlo ufuna ukukhuluma ngaso about impilo kusho iphupho bakhona engichumana nabo mina through the phone emoyeni sikhulume ngenkinga zenu mbukelo khona ekhaya siyaphambili siyale ekhosivimba zona ngami asana